Ko bi rekao čuda da si... Etate. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Drago mi je da si dobre volje jer imam jednu ideju. Konačno stalno me pilaš daj nešto smisli. Nekako mi ti i ideja u istoj rečenici, to mi je totalno, ali dobro. Ne, vjeruj mi, pazi ovo, pitao si me stalno neka perspektiva, tvoja budućnost i to. Uglavnom, imam ideju za scenarij, da snimim film jedan. Film, da. Ni 5 ni 6, nego film. Dobro. Ali ideja je topova, brutala. Pa to, najvažnija priča. Jer mislim da bi se to moglo. Pazi ovo, visoka je produkcija. produkcija. Samo oprosti, kako si došao na film? Mislim, rekao si mi da ideš raditi u autopravonu, a sad pričaš o filmu. Ne vidim se u autopravoni. Došao sam tam i ne vidim se. I uglavnom... Ne vidite ni gazda, možete ali nema već. Ajde, reci. Visoka produkcija, dakle, puno bi se uložilo. To je prvo, znači izgled mi je najbitniji. Ali nemamo još investitora, nema već. Ne, ali okačit će se ljudi, okačit ću ja vas. Ovako, dva lika su, jedan je onako kao niži, malo mlađi, a drugi je onako stariji i malo onako jači onak, da. I ovaj mlađi, u biti fokus je na mlađem, on je kao glavni lik, jer on je onako, stalno ima, žene ga obožavaju. Normalno. Dakle, bilo bi puno ženskih glumica koje bi on mijenjao. Neću reći ko čarape, ali bi mijenjao. Ko cipele, dobro. Da. I stalno bi se, i bilo bi scena ljubljenja i ono neke erotike. Ko James Bond, znači dobro. Malo erotike i on bi stalno, onako, on je jako uspješan, znači on je dobro uvučen, uvijek je s curom i to, a ovaj stariji, on je dosta onako, uvijek je sam, zapravo je dosadan, baš je dosadan, i on sjedi sam, depresija, nekad malo ljut. Odrepan, glup, star. Da. I sad taj stariji onak morao bi biti malo jači i možda polu sjeda kosa onak i malo namrgođen i to, a mlađi ovak, recimo kraća zurka, smeđa i onak malo niži, mršavi i tako. Ali mislim i žila. Dobro. Tako da ja mislim da bi to, baš te nešto gledam i ti si mi za ovog oronulog dušu dao. Da. I ti ja bi to mogli odglumiti, ja recimo... A ti si ovaj drugi mlađi iz glumicama. Da, i zove se Ljepotan i zvijer. Ljepotan i zvijer? Da. Pa nešto razmišljam, znači, ne moram dugo razmišljati, znači ti si ljepotan. Ja sam ljepotan. A ja sam zvijer. A ti si dušu dao. Drpan, star, samo ležim, golim u noge. Nikad gore mi zdanje. Evo. I mislim da bi ti to bio super za odraditi. Da, kad ti je pala na pamet ta ideja? Sad? Nedavno. Evo, nije prošlo možda 5 minuta. Sad došao sam tebi... Mrš u sobu i dok ti to ne ispari iz glave da se nisi pojavljivo.